Kono mas naman yoki na itu dua asa balita magagabi na tumatapos si taduan ahita magabi tujuan na mula tato kita masih maululu asa sa masulu sa butian di tiga ras sa mahita tumagabian satu parharosan tupahon niya mata di batang asa Masa maju pasar. oh itu ala helam tak berenami sisada buru hita sisada anak itu iro to nanya putta nagabi tang mari berhita ala mari tono ba apara nami mahamu nana bar para ina oh di pasanta mo isonne so sinamo ni borutay na balagay tuhame dusawri ipitiri hame na kinin nakulang dito tutehe sa tehe ulit ang maruhan namin alay pasanta mo nung isado sinamot wiki sito suara ang giyang matutuma nga sinamartua rin bata sa kabay talas ni Roa asa dapat tubihita atin na tutuhin na matnukon balitong mapagabi tubada ko si taduan arita na marhamarang kimagabi asal madusur hatta mangurupi ulaw di pamurutate ya Portang paling bulan tula si mangguli Majaro sinamo masipulun doon sinabalok mauli sa sulu sa tuwatiyan isat ijaluhaman ng adison ni sinamo na balgaon ni sa iba tulot pagkabiyan tosong ni mahang duli para jadi masabog na uli, masabog na linggan, amang boru, doktor na boru. Tusulunipe, rumang liulos na buhay karpasahat kami, Tuhan muna, amang boru, doktor na boru. Tumata ba naman ang ganong pasu-pasu? Sa dokono masumunilok din ito ito. Adol hadik tuma tubi-tubi di lubu, adol hadiki tubi-tubi di bawah. Sa rumah juga mamang borokku, tubi-tubi borokku. Satu nama ini, satu nama nol. Baik kodam lah. Musik.
berdua tuh Unang ada di antara nih kamu dua. Jangan ada dusta di antara kalian berdua. Itu loh awal makmur dan bersyukur mesti sendiri nanda. Orang bekerja orang mati apa nanda. Akas kebo to hoinang semut dia orang ini yang roham itu keluarga besar sinadek to manung maupun to manung itu keluarga sinadek de guru orang ini memang burju orang seperti tua orang mun ada lu burju mau bersih itu ada eda nanda masuk ke guru ini guru si guru nanda kami aku kakak ini asal kau dapat ya. Jadi berarti mak, ido dio hela, sasitong na, ala semua ni mesti tuai sinasubut agak tabung pada usaha. Aku masih mau partu beri, aku baru kamu nomor telepon ini. Jadi na orang hela, ido aku itu teman-teman dikeluarkan di sini tuam. Mengusahakan yang terbaik di atas yang baik. Lima anggota sifat tu lain. Di bawah ke jalan di pikiranmu, doa si matuam doa boleh itu baru sedang mampuku bukan tu doa lah. Jadi besak tu doa. Naung sanggup doa meninggal hon amang bodoh na boru makana marhamulian. Las ido hatana bodoh marhamulian meninggal hon. Ma lapatan na itinggal hoko na boran awang koran totu holongmu turko dot intina unang ni subaho mabay malaya amang boran na boran pasagap patay dalam rumah tangga nga songoni ko boru hasian yan kalau martelepok ko ito ngelik sono ning mukha surat ko ito unang lungur roham yari berbahagia mo unang bara omak ka bapak omak ka omakku omana borokku unang sonam torok doha torok atani o manakarin na madok desin ati-ati na doi madok mati anamo angwa madok ang mati anamo itu adong doa adong dum selasta ale betin yo maki madok pas doi betin yo maki pas doi jangan mo pera mo bo dikan so dekan mo bo mo pera alay na pasti sinokor nami selamat berbahagia. Unang ibatari kamu, kekuranganmu, bukan dua belah pihak keluarga. Antara ni yang baru, antara ni kami. Bina kamu rumah tangga kamu sebagai lo rumusna kanang natamma. Ikum masih azar terus. Jadi di son di hoel laro to baru rohani uluran di sematwam mabuan ulos itu rabu. Mabuan ulos nahapal. Asa makapali mo di pasaryan muna ng arok. Asa tapa hapal pasaryan mo. Asa toro pero permuan kusulan na dos toro di rapun uloso. Imang ko pesan na ame tuamu. Si gajang sisina, si hapal sisina. Asa gajang ngomong muna. Pepeng sarma tuamu sogot. Notuam ame tuam koron na koron ikunut ko siya mau masuk. Imang ko tanyang nami tumat na di bata. Asa ubasa tami guarna ulos selahon. Asa bay damang magudang na nahobartusi.
Warna hidup Mother Hela. Hatani Mother Hela sudah pernah kuhela. Bulu marulaon antara ni Hamil si Matwam, no hangin amin lagi si Dabalok, om pakai hela si Lawang Kubay si Lawang. Aso tadao hela nang manggarere to Hamil si Matwam. Patarinaw ni terutama hangin amin si Dabalok. So ini mana kuha mi sila papsikulan hela na. Nangibok ko berjujian. Nah, nangibok ko berjujian. Kubarada itu mapakai di hela na. Jadi wala di ba? Ino di ako parusin namin. Aso basang tayo matarelon. Kahit daw man ako parusi. Nyawa ni Batoni Pangoli, baik. Nyawa na Bruna. Oke. Ma, jadi sama ni mah dia mau ke ibu nami doh lain nami. Di sana orang doh buat kami dulu si doh rapu. Nah dulu itu jago-jago kayak nata sori beda martono nang gunwai. Nah orang marawi martono sepebi namanya lapi. Jadi lah nih, tupe sama mereka naboru do amang boru. Tu tipis diulus na pasahatami. Asa da horong masuk malidok na itu si torok ni dakana masih torok ni ratingna. Torok mana torok anggina. Ubunju mana torok boluna. Maksudnya. Tak pasahat. Yari na ulian dari ganon. Rohami ula-ula mo markasi bolong pasaton ulo si Toro Rampu. Hatana si Lord nami ang guru sa di sulumen na sa tuwartean. Pasatan ulo si Toro Rampu neng huwag mo na iba sa partikenon sa saan na italo na upang gawin parurasan ko di masana. Enggak tuh apa? Oke, jalan. Oke Pak, ada jalan bilang cuma bisa.
ulo si Torong Rampo magkapali na pinasain ng magkonteng. Om malas ni Ronami, yari berbahagia munon, yari berkata munon. Ang hatana, songon hatana sa kaning matong, torok pinaparmusugod. Magkapali pasarya munon ngarong ima, songon hapal ng losoma, hapal ng pasarya munon siya tabana, nung liburan taong marso, tutara parsarahan, masari pagkabagan na lowa na. Pesan nami, unang lupa mo, uhami akasi matuam. Tetap telepon kamu soal nilai itu lang ahang namin ay sinawalo ng kaning, telepon kamu saya do mamang, wah sehat do hela. Ilong ko sirohoron namin. Ang ko siliano do, bayan ma, yato tuhape, yari na linggan, yari akan nauli, na pajumpak kita, magsilaliano na kanatasada de, amakilala, do to beruda. Jadi ima hatani ulos to rapo na hubog kami. Jadi pe para musin namin. Sudah tes jadi juara pun naik pun. Lain mungkin orang takas dulu betul lah dia sebagai betul nasa radiro nilai lawan cara betul mulai betul perlu dong dan boleh bikin lumun tertahan sih Ada naga laku. tertahan sih jadi soalnya mah tuh betul itu senari mari to robe lekon nagabe nung saripem meto ihutoma lekon unang peilangan ito ake batom parohahon no peruki si batuami urus-urus bamari rimi to nagabe parmai si turun di keluarga terlalu mobi di jolon itu lah on itu arong sautik odang na pala dia ala ni horong ni rohanami do may ko ito kasi di pala kami parang besonon do kakak soalnya itu atakku melati Unang igadi yung manorci na ito da? Kalau menorje mo boy. Unang igadi yung manorci. Mula manorje mo do pertakahan di gamay. Ito bayami pero ito nga di bagas namin ito. Ang kotsi ito unang. Mulai min ya. Baik ka tumidas ni Helay. Muncul nilai ini lah, lihat deh. Emang perjun. Dia masuk. Saat kami urus do rabu na uwag kami, baik memang manahon para sih. Pikihan mo na. Panlubuhin na julon ni Borito. Dan di mata di roha. Takas tu ni botohani amunang nang
alay murut pe tumarong akahawarangan namin at kahadulin manang anggidulin manang hita na makamarang marbuhatay ng mahamday ng Tuhan. Jadi aroronan siyan akahangin na siyan pertuluan may sopehan suli tuksonok pehan to sa tiga sesuai tuhugan ng anak ina ba saya rasa marohan inang mameng haronan yang sumat
Dahil saya pergi may uli pot atau masari kamu masih duduk kamu di rumah tangga kamu le kamu itu Valentina orang sama dia pastor nak kaniro iyo tamu lebih kali kamu itu orang ibe kamu iba ke suramu dari kamu di rumah tangga kamu le orang sa ngeje di rumah tangga kamu nih rumah tangga sitirun dia rupan di dalma kalau bima dia rupan di bata jadi disupe le bertemu itu jong-jong doami akak tulangmu akak bulu-bulang semuanya kamu itu gimana naik pesawat pengurus nami jadi di sonarong diuk kami songon ulos sitorok rabu jadi nang na pola arganon manang narungang di uluson si dari kamu laya wala kasih na iyo labatan na akaholong na magditi uluson ilo dali wala nilo diba dala atau pamu dililiter dormu lain nami do ikoto nami Gabi. asa dek kamu mah musik ini si Raja Parnai Gabi, Bang Gabi. Ramon Yoloiho Palidoki ya orang IBG tahu dengan tuki diho bagian loh dijalani tungarong penuh sumur dia dan ramataku tuh kamu dua numpe itu penuh tuh panjang karena asmaram dan dia Gabi mak Gabi. Yang
nang tapak dia di gedong di gedong mata lupa suasu perlu serius kamu sejarah pantai mono kami mendukung iba terjulu berpamu berjumpa mono aka pulau depan gedang sirna kamu soalnya Marcelo ini kamu saya pakai berkaul mas protokol kamu sama surat lebih mono tu sono pihak orang lain do tahu tu gereja dong turun kamu berenami dan halangan dan di seluruh situasi wabil tak sempat ke pihak di hutan jam 10 malam ke Jakarta saya hutan jumpa dulu di Jakarta berita jumpa di Jakarta berita naik soalnya macam seperti ini kecepatan nak kening kapan nami sehingga telepon kapan musim menjemput kami ya oke i udah dari gedung baga ilono nasir seturuh nami alai itu do asa tu buat nak ini tu sekoru don itu dua tu anak mahamu baru akan forma tua mau sudah medok tot tete dabere alai di anak tu do di nomor kamu dah tahu nak asa apa saja jadi apa non opung tidak Alhamdulillah, alhamdulillah, bertemu titik secara hata mata. Lalu hari di partikiano sahut nasi rokak di daging mulu nasi rokak di topi. Tu balak mah tu musik kohori dulu musik berbatu. Tu anak mau buru, tu buru, adong hampu serbatu. Sosok ini dua makhiran di nasalah onon di patari dahok koroh songon naung do jono pardong anang bu tubuh nahnya isi halani posrah kohela natotong mangha nabuhi na mengajar-ajari kurunanyo asangkiat juga beda di hamuna disakak di rohamuna duhu disakak lihat atau di muna gabena di udah mula 7 soli baru kedua bangkala semua di masa kami yang roham di son menghadapi
ulomu imana majalo mapide majalo pasu-pasu karo sarepia pau puse telo rekani so kami roma pon ulos intini ulos ima parahon pau unang lupa oloi si paingot iro intini lesin na sugot satu salerion untuk soni patan sepe lasrohani pau bawa do urus budi Ya betul. Masuk-masuk kami itu bicara nami. Baik kamu maju musik nawang partisi. Roba
bulan namion, may kamasok ng kaupat. Las patungo Tuhan akan. Tulang nami sila balok, hula-hula sila balok. Bona tulang sila, bona niyan sila. Do tulang nami sinaga. Do mata bulan si sahabat. Do hula-hula anak macai. Do hula-hula tinodon. Apa masuk mama aja na. Tanlubo dia ada Cimalungun. Hana minasian halang gaul. Roban johot aka minami sida balok na di sigabi nondo soalnya nang ngesi bisa. Jangan majolaman di
Odo na hubuan. Singkat sini, nah, oke, saya tidak sadar kalau
bola ni babae nalana lo mana po. Bagaimana udah?